Riwruok ma jopuonj NAT bade ma Garissa wuok tung' mosruok gi komiti mandiko jopuonj e tich e TSC kuom rem chwalo ngas jopuonj maromo 482 mane thuolo margi mar idho ngas oromo. Kokalo kuom jagoro mar riwruogno Abdulaziz Hussein, gilero ni tim makamano ogoyo chunygi mokalo, tim magilero ni medo duoko chien mijing'o ma jopuonj nigodo, to moloyo kuondego eko ma chandruoge ng'enye kamoting'o koda kanok mar arita. E lokruogego eko jopuonj maromo 303 e kaunti ma Garissa nonego med lemo, kata kamano TSC oketo mana thuolo 139 ka jopuonj 341 e kaunti ma libamba ma Wajir nonego idh ngas ka thuolo 214 ok oyangi kod TSC. Hawaendi nyumbani, likizo hawaendi nyumbani kwa sababu wanahofia kushambuliwa kwa barabara. Ana ardhi hapa ni kubwa kabisa na ni jangwa, barabara hamna. So wanahofia maisha yao. Sasa mwalimu ambaye ako katika hiyo hali, badala ya kusaidia yeye, kupromote yeye ili awe katika mambo yake iwe mzuri, sasa wewe tena unamteremsha, unamwambia hakuna kupromote wewe, ama unamwambia umepromotiwa na tena unamkataza. Hiyo sasa hiyo ni mbaya sana, na hiyo haiwezi kupatia mwalimu morali kabisa. Wamekosa morali walimu wamekosa morali. Mtu ambaye amebaki sasa mwaka moja kwenda na amekaa kwa hiyo grade karibu miaka 15 na tena unamnyima, huyo mwalimu sasa atawajibika namna gani? Hiyo ni ngumu kabisa. So tunaomba rais aingilie hii mambo, maana hata yeye anajua area ambayo ajuzi alikuwa Mandera, alikuwa Tarbaj, alikuwa Kutulo, anajua hii mahali tuliko, alikuwa Balambala wakati alikuwa vice president, deputy president, anajua hii mahali